Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelici in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav iz danes kar precej vročega Maribora. Torej, ta konec tedna se je pričela 35. sezona slovenskega državnega prvenstva in že uvodni krog prve lige Telemach pa nam v Ljudskem vrtu prinaša kar težko pričakovani derbi, štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Hkrati je to obračun edinih ekip, ki igrata prav vse skozi v najmočnejši slovenski ligi. Danes bo to že namreč 120. štajerski derbi, ki ga torej kar z nestrpnostjo pričakujemo. Torej že prvi krog obračun dveh konkurentov tudi za najvišja mesta, za sam vrh te nove sezone v slovenskem državnem prvenstvu v obeh taborih. Kot smo lahko slišali že v našem studijskem delu programa, precej sprememb v kadrih in danes Maribor debitira tudi z novim trenerjem, to je mladi Turek, 36-letni Tuberk Tanrivermiš. Celjani bodo v drugem krogu državnega prvenstva gostili Radomlje, vmes še tekma v Evropi, potem pa nov derbi z Olimpijo v Stožicah. Dobra podaja zdaj za Šturma. Šturm je sprejel tole žogo, to zna biti nevarno. Šturm in žoga končuje v kotu. Drugi kot za Celjane, v kotih je zdaj razmerje izenačeno. Posamezniki v kazenskem prostoru, Ažbeta Juga, Celjani z malce drugačno idejo, potem pa dober poizkus Kotnika in prva obramba na tekmi, prva obramba v novi sezoni državnega prvenstva za Ažbeta Juga. Za Bukovnik Njeto. To so zdaj trenutki, ki pripadajo Celjanom. Za Bukovnik Čidi do strela in ostaja 0:0 na domača obramba. Iz avta Juanjo Njeto, Jelšenak preigrava za Bukovnik, na pomoč za Bukovnik. In zdaj proti napad Maribora, ki ga pelje Orfe Mbina. Mbina je zadržal žogo, spremlja ga Hrka. Mbina! 1:0, 36. minuta. Orfe Mbina je v tej akciji pokazal, kako surovo moč premore napadalec iz Gabona. Zakaj se je vrnil nazaj v Ljudski vrt? Prelisičil je celjsko obrambo. Hitra akcija, sprva se je zdelo, da je Orfe Mbina že zaustavljen, potem ko je bil ob njem Hrka, pa je z natančnim strelom nekako našel pot do celjske mreže. Celjani so bili nevarnejši v zadnjih minutah. Poglejmo še enkrat, protinapad, podaja, dolga žoga naprej. Mbina je tu pretekel več kot polovico igrišča. Žoga mimo Bejgerja. Takole svoje polovice je krenil Orfe Mbina, Bejger v prazno. Hrka je tu še uviral Mbino, no potem pa natančen zaključek in mimo Bejgerja. Orfe Mbina in Benjamin Tete, to bosta dva izjemno močna napadalca to sezono v dresu Maribora. Priložnost zdaj za Celjane, Sikošek rešuje nekaj odličnih potez. Kvesič tokrat podaja po tleh. Dobra ideja, priložnost za izenačenje, pa ponovno brani Ažbej Jug. Tretja obramba nocoj za kapetana Maribora. In še konec nevarnosti za gostitelje. Šturm do strela, toda žoga kar precej mimo vrat Maribora. Nova sezona prve lige Telemach se je pričela, kot rečeno, komaj da ta vikend. Zdaj napaka Mbina. Strel prek gola, ostaja 1:0. Od tega prvega dela pridajo do izenačenja. Šturm, Celjani so imeli nekaj priložnosti, zadev je vratnico celo. Šturm, izid se ne spreminja. Kotnik z visoko podaja, Kovačevič v skoku, še enkrat so Celjani zadeli vratnico. In v novem napadu prav prek Kotnika, Josifov. Še vedno Nikita Josifov, drugo sezono Rus igra za Celje.
Josifov, Kvesič, to zna biti zdaj nevarno, Kvesič, gol! 1-1, izjemno natančen strel Marija Kvesiča. Izenačenje v Ljudskem vrtu, glede na to, kar smo spremljali, lahko rečem, povsem zasluženo. Kopico priložnosti so že imeli Celjani, pa so jih zapravili, dvakrat so zadeli okvir vrat Ažbeta Juga, no tokratni strel pa je bil dovolj natančen in 1-1, torej zdaj na štajerskem derbiju, tu pa strele zadetka Marijo Kvesič. 33-letni nogometaš iz Bosne in Hercegovine. Poglejmo še enkrat, Josifov je takole najprej skušal poslati žogo v kazenski prostor, potem pa z drugo podajo takole na rob kazenskega prostora, kjer je, takoj se je videlo, imel nekaj več prostora, nikogar ni bilo ob Kvesiču, kar je Kvesič kot znan strelec z razdalje. Še vedno Nikita Josifov, ki je poživel zagotovo celjsko igro. Josifov! Strel mimo gola. Ostaja 1-1 pri Mariboru. Dva nova obraza bomo videli na delu. Ja, priložnost! Da rešuje se Maribor. Ostaja 1-1. Kako je zdaj zadišalo po vodstvu Celjanov. Hrka za Bukovnik. Kotnik, tako je pogledal proti kazenskemu prostoru, Andrej Kotnik, zdaj prevzema Josifov, Njeto. Očitno bo ob naslednji prekinitvi prišlo do menjave v celjskem taboru. Priložnost, kakšna akcija, Njeto, če sem dobro videl, tisti, ki zadeva vodstvo Celjanov v Ljudskem vrtu, preobrat torej na tem štajerskem derbiju v 77. minuti. Ponovno krasna akcija. Albert Riera je pred pričetkom državnega prvenstva omenjal, kako stvari odlično funkcionirajo v celjskem taboru in vidimo v tem drugem polčasu, da je forma Celjanov odlična. Ali strelec Josifov. Poglejmo še enkrat, spet so Celjani takole kombinirali na desni strani, Josifov je podal, no kot sem omenjal sprva pa Juanjo Njeto, tisti, ki je izkoristil tole natančno podajo Rusa Josifova. Poglejmo še enkrat iz drugega zornega kota. Josifov podajalec. Širvis, nevarna podaja Širvisa, priložnost za izenačenje. 2-2, ampak gol Benjamina Teteja ne bo priznan. Jug podaja v sredino kazenskega prostora, priložnost, gol! 2-2, strelec zadetka pa 17-letni Nejc Viher. Kakšna drama, ali tudi tale gol ne bo priznan. Veselje sicer, mislim, da tu kakšnih dvomov ni. 97. minuta, izenačenje torej v Ljudskem vrtu, strelec zadetka Nejc Viher. Nejc Viher, 17-letnik. Gola ni. Kako bi opisali vaše občutke po takšni tekmi? Pa ja, mislim, da ena zaslužena zmaga, bom rekel, skozi celotno tekmo smo nekako imeli mi tisti, ki smo imeli posest, dominirali. Ja, na koncu so Maribor nekako iz teh nekih prekinitev, vemo, da imajo, ko je Tetej prišel not, da tudi Maribor postaja nekako nevarnejši, ker vse te dolge žoge odreagira zelo dobro.
Ampak ja, na koncu nekako smo iztržili to zmago in mislim, da če pogledamo dejansko 90 minut, mislim, da smo si zaslužili. Zelo zanimiv podatek je ta, to je bila že vaša tretja tekma v novi sezoni in že tretjič zapored ste nasprotniku dovolili, da je povedal, na to pa ste se vrnili v igro in obrnili rezultat. Pa ja, tudi to pove nekako nekaj o naši ekipi, da smo tudi, ko prejmemo zadetek, da se dvignemo, da smo sposobni to dejansko tudi prvi polčas. Nisem videl, dejansko ne vem, kako bi nas lahko Maribor kaznoval. Ja, res je šla ta ena žoga za obrambno linijo, ampak nekako smo slabo reagirali tam, ker smo nekako prišli do vseeno 2-1 igre v obrambi, ampak je tudi to kvaliteta nekega Maribora oziroma napadalca njihovega. Ampak ja, na koncu smo vztrajali pri naši ideji, vemo, da si ustvarimo na tekmo veliko priložnosti in dvakrat tudi zadeli. Časa za počitek sedaj ne bo veliko, že v četrtek vas čaka nova pomembna evropska preizkušnja, morda proti na papirju celo težjemu nasprotniku, kot je Maribor. Pa ja, vemo, kaj je Evropa, da tudi konec koncev Larnaka premagala Partizan, kar ni lahko, ampak vemo, česa smo mi sposobni, da smo dobra ekipa, da bomo se tudi proti njim postavili tako, kot smo se proti vsakemu nasprotniku in verjamem, da po analizi in po vsem tem, da bomo tudi pri njih našli te šibke točke in dobro odreagirali. Žan, hvala in srečno. Hvala. Mr. Arteta, today must be a proof of how strong your team character is. You produced another comeback similar to the one a few days ago in the Europa League. What is your first impression after such game? My first impression that we were much better than the opponent today. There were two teams today on the pitch. One, he was waiting, and the other one, he wants the ball, he wants to create chances, they want to score, and the other one just wait and long balls for this striker, and this is the reality. We create a lot of chances, we receive the goal with first shoot they have, and that's it. After you were behind, after the first half, you decided to make two substitutions. Was this something you consulted with the head coach, Albert, or was this something you did on your own? What were you trying to improve in the second half? I can say it was a tactical and technical decision. Okay. The goal you conceded in the first half was also similar to the goals you conceded against Sabah from a counter-attack. Is this something the team should be trying to improve in the future? What is your opinion? We have to improve every week a lot of things. One is transition, we have open play and everything, offensive. We try to improve every week, and we will work on all these things. You won't have much time to rest. Thursday, next European game, a very tough opponent. Yeah, we like to be like this. We like to play Thursday, Sunday, Thursday. I hope and I wish we can qualify for Europe and like last year, and everybody enjoy in these two competitions. Mr. Arteta, thank you very much and good luck. Thank you. Mr. Tani Vermiš, what a thrilling way to start your coaching career here in Maribor. A derby against Celje, you took the lead, they produced a comeback, and on top of that, two disallowed goals in injury time. What is there to say after such a game? Yeah, the game was. We know that would be a very tough game today, but our team, I think, first half we had a good mentality to defend well. Also in the counters, we could create much more chances. But I think today, what was missing from our part was that we should have pressed them some moments much higher, some much more transformer moments that we need to develop. But for sure, we will going to develop this. And then second half, we take two goals, one from their transition, they break our pressure, and the second goal we didn't follow there in this moment in Nieto, that has the overload in that zone of the field. Today is just to say congratulations to our opponent. I think we scored also two goals in last minutes. We put again the pressure to them, and we were there to score. In the second goal, I didn't even see that the opponent protested, so I don't know. We at least today had deserved a draw here in our home. I just want to say thank you to all of our fans that come here and support us, and also our players have given everything. It's a process. We will develop and we will be better. The league has just started. Of course, today we wanted to win,
but it didn't go that way. But we have 35 games more in our future, and we are going to do our best. You started the Prva Liga Telemark, the domestic championship today, and on top of that, in a few days, you're going to start your European campaign. You're traveling to Hungary. What will be crucial in the next days in order to remain successful? Yeah, of course. Next days, tomorrow is a new day. Tomorrow we will start with the total new focus, trying to forget this game and taking our lessons from today's game and thinking the Thursday game. Tomorrow is a new day, is a new week, and we will have our focus for the future. Mr. Tani Verbič, thank you very much and see you next week. You're welcome. Thank you. Thank you. Mariborski strateg je bil kar zgovoren, dejal je, da so se njegovi varovanci sicer branili dobro, ampak predvsem je pogrešal na trenutke visok pressing. Pri drugem zadetku Celjanov, ko je bil natančen Nieto, so njegovi varovanci vidno zamudili. Kar nekoliko takole provokativno pa je dejal, da pri drugem zadetku Celja ni videl nekega protestiranja strani nasprotnika. Pa dobro, to je verjetno, to so prvi trenutki zdaj po tekmi, tako da sigurno, da bodo analizirali tekmo, vse skupaj, kaj se je zgodilo v tistem zadnjem trenutku, pa vsak si lahko razlaga. Muamer, pred Tanri Vermišom in pred Mariborom sta morda najbolj pomembna tedna v tem prvem delu sezone. V kolikšni meri je lahko tudi njegova prihodnost determinirana z uspehom ali neuspehom na evropskem prizorišču? Pa mislim, da ne bo, no, da zato so ga tudi pripeljali, mu bojo dali čas, tudi povedali so, da verjamejo, da mu bojo dali čas, da razvija ekipo in da je to neki projekt kluba, ampak vemo, da tle se lahko marsikaj hitro spremeni, če ni rezultatov. To je okusil Boštjan Cesar, ne? Tako nekako, tako da čas, ko pravijo nekako čas, rezultat je merilo vsega. No. Tudi v prihodnjih dnevih bo na naši televiziji še kako pestro. Poglejmo, katere prenose smo izpostavili. Po dirki na Finskem in novem enotedenskem premoru se karavana motokrosa vrača v srednjo Evropo. 14. preizkušnja sezone se bo odvila na Češkem v Loketu. Lani se je zmage na veliki nagradi Češke veselil Tim Gajser, ki se je po operaciji rame že vrnil na motor, a še ni pripravljen za dirkanje. Slovenijo bo tako ponovno zastopal le Jan Pancar, ki je na lanski preizkušnji zasedel 14. mesto. Velika nagrada Češke, nedelja 27. julij ob 13. na Šport TV 1. Nedeljski večer prinaša vrhunec drugega kroga prve lige Telema. Dodobra spremenjena zasedba Domžal se bo prvič predstavila pred domačimi navijači. Njihov nasprotnik bo Maribor. Vijoličasti so v lanski sezoni dobili prve 3 tekme, a na zadnjem srečanju v Domžalah so s 1-0 slavili Ravbari. Obračun bomo obogatili zanimivim studijskim delom neposredno s stadiona. Domžale Maribor, nedelja 27. julij 2015, studio ob 19:30. Šport TV 1. Čedomir Bumbić, poraz na prvoj utakmici u novoj sezoni. Kakav je utisak poslije ovakve utakmice? Šta da vam kažem, direktno posle utakmice naravno da je teško, pogotovo ovaj kraj, što nemoguće da od 2 gola nijedan nam ne daju, tako da ne znam šta vam rekao, razočaravajuće, gubim čak i riječ. Ako ostavimo ova 2 gola koje vam nisu priznali, šta biste mogli ispraviti u drugom poluvremenu kako ne bi primili 2 gola od Celja? Pa znate kako, znali smo da će biti teška utakmica, da ćemo puno da stojimo u defenzivi. Na kraju su to sitnice što odlučuju. Da smo bili malo fokusirani u 16 metara, da smo imali više fokusa, bili tik malo brži nego protivnici, ne bi primili ta 2 gola. Nećete imati puno vremena za odmaranje, već u četvrtak nova utakmica u Europi. Da, naravno, moramo da završimo utakmicu sa danom danas, za 4 dana se očekuje isto teška utakmica, fokus ide dalje, sezona je duga, tek smo počeli, tako da... Čedomir, hvala i sretno. Hvala vama.